Ka Deputy Commissioner ke District East Khasi Hills ikong Mat Siudor Warnong Bri hakala asngi ublay jong katayo ka khatlay terik menta ubnai. Kalau ujor ke jahar persya ek live pesan ngut ke shim benta ha ke jing khawayat ho ha Greenwood Resort halor ke jing penken ki kendon ke bo dek sarkar jela. U Superintendent ki pulit ke East Khasi Hills ubat Sylvester Nong Tenger uloong ba ketenat pulit ke liyo opdiang ke jahar ke ujor ke Deputy Commissioner persya ek live pesan ngut. Bat ke pulit kim patla ban jam seprang ba ke jing ujor namar begini ki breu ke dangdan hapdang ke jing penkerpang ne kuarantin. Ulang ba onda kini breu ke pendap ke jing penkerpang ki pulit kin sale ya ke badan kam. Halur ka FR bala fai DC persya ki badan po Meghalaya live sangot. Ti nakaling jongi la research case po Serar Police Station. Dia la register dan nakaling wayo to la inquire this not dia naki live sangot kidon po home quarantine but po institutional quarantine. Di andakila deb ka quarantine pada ingin further proceed ka investigation. Ingin sebiki under 41 CRPC ban call ka statement ini tai. Di right now pada kita dan po quarantine ingin patla ban take any action. Ila reserve po Serar Police Station case number Shispa Sam Khandai under section 188 34 IPC red with age Meghalaya epidemic disease COVID-19 Regulation 2020 5 Amendment read with 51B 52 Disaster Management Act 2005 registered against the 35 persons. Itu bala violate ya ka protocol health plus ka order jangka DC. Komisi ka sarkar patungna bidan sa puingot pihak FIR patang lebusan ngut akan kodur. Ya kita ngamla berong nomor ba ngang kren ket kum ka FR dan tang live sangot di nyong ba research case tang teki live sangot. Pila yang bon disclose ka kerteng jo kita live sangot pat. Yeah, ketu this part of investigation, but investigation is a secret document ngimla ban share kopi. Ko boide bot ka FIR ko file di DC. Ha. Ni sumpuk ko sarkar patungna ka kerteng jo sa puingot. Ha. Anda ka FIR bo file pat ka patang lebusan ngut. Ti sei ke ja ka kerteng jo bin rungot. Ha. Kalau kom ni ngatrai naman ngampat yo ben keren di DC. Tenai ka ka bengilayo mengi kolong sau puingot. Bad hakatu ka inquiry report wo kami i sau puingot. Te kamu live sangut kila de file ka FIR lembau SP. Te menta ka second list kan poi. Namar ba ka bampor kendiat ngatrai ya ka report na kaliang jo ka health department. Namar ka kibale ya ka contact tracing le na ka health team. Mdei balik nak DC te ke up ya ka detail report nak kalian jongka health department te ya ka health menta nak kalian ka health department kilap ha ya kata kalisu ha ka ba menta ka second FIR kan sedang no very soon ha ka bakin file nak kalian ke SP bakin baunyo ban le la ka kap ngim tip pilong influential ne pilong influential kan mau ka an ga ya lang kumju piong nadu baduk hadu beruspa nadu bestat adu babi ka dai ban long kumju la piong ubaying try jongaru nganamla ban ai protection yono namar kane kalong ka kam kayap ka kam yap ka kam im jong ka jela jong ibrokoi tenak ka daw sngau bah wat long daw ki pai ba kem dai ban long daw ban ong ba imat uniu don jing dai bot UCM la ne bot deputy CM ka an ka dai ban ya markat ju yano yanuru uno babakla kabumut uhap ban ngat hakajing bisdom nebutu ngim dai ban klet ngau pi ba ya kane ka bangile garantin yakini ru kabla sai kedar kolong ba ngi ay yakipit garantin tang ta kini baskutu ba mdei bang ngi kwa ban buri lane bagi kwa ban ong ban yarap yano yanuru ndai ka ka ba ngile kolong ba ya kane ka bakin haban le garantin ru menurut kam bangin siu mengin sarkar ngi opi hap siu himapi na pala na po plala jo